Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Say cholehi chocacuat cosquitzin. Lish holomilicat solbal chiruli gutana in nashche. Salmo 5. Sali salmo in. Lejawa David atinak chirish chanrunak li ma usilal. Li inka chikta kwang salish na ahliqa kwa Dios. Honashcheli versículo 4. Anakwa kahultikak. Karuach nakliqagwa kirach nakwang lish tabernáculo sashki lish tenamit Israel nachter. Shbanak hunelik kishsik kwang sashkianqeb lish tenamit. Aban lihu Apocalipsis salib capítulo 21 versículo 3 nashkiahquiqe naqeb litejilok salish santil na ahliqa kwa Dios. Haan naqeb likol bileb. Tosuqiquchik salisalmo 5 li versículo 7 nashchejikamain. Abanan la in shban shnimal la kusilal tin oqsa la kuchoch tat kuoshlo ichan ut tin qui sala loklah muebal chan kuchik li versículo 8 kaikretalarin likarucho chishke bale kwa David han naq salina khaan troshlo iliqa kwa Dios tikwi rib reshke bal shlo aliqa kwa Dios nagwah naqtaqa hultika chiruli honala in naqli lok oning halina shpleti chakrish lima usaqquin Rikiliqa kwa Dios. Shbanak lima usaqquinq nashsik naqhaan li talo oniqru. Sali capítulo 13 relihu Apocalipsis oshlahusut naqatawli atin loqonink. Utkuitaqili capítulo 14 sali esilali negeshkots li oshibebchi ángeles nashboqeb li poyenam sashben chishkhuni li ruchichoch renaqtesh loqoniru liqa kwa Dios. Laqyob tesinel reli choshachoch chankeb. Laqtabit nashyenaq arantish loqoniru liqa kwa Dios. Utli relaeb lishtenamit liqa kwa Dios anaqkwan. Toja anaqkwi li yokebchish puktesinkil resilal. Jonashkeli versículo 7. Relihu Apocalipsis 14. Cheshi kwaruli Dios. Utchek loqal. Shpanaq shtawshq eyil naqtaraqoq atin. Utrubelaq li honala inat koskuitzin. Ink anaqanaw hok eyaliqa honalkwan. Apan kuila at yokatchirabinkil li esilain. Naraq nashyenaq. Lichabil esilalaan jochikulaka kwikin. Utsahun kutan mukutoruk tachishkebal maani biishyokwe, maani shkotsokwe, mahungwashin naw, mahungwashkwabi. Shpanaqliratin liqagwa Dios jochikulak. Utkakek retal hunchiklik aru li tentote ishpanu, manaqli tentote ishtsol ebli ralal shikaholiqakwa hebli tekolek. Apocalipsis 14:5 nashche inka te tikti iqchan shbanak maga shmakeb maga aqlimak sa reheb heblikol bileb uthokan akwe nashche capítulo 5 relihu salmo maga aqchikli tikti sa reheb khunes li yali teshke shbanak haneb sheshju amichi kanan li tikilal utnek eshqut besi li tikilal li retali li shol li qagwa Dios. Apan lihu Salmo capítulo 5 versículo 9 nashyechi risheb li inka ti kebshol hebaan mo ko yal tane ke atinakchan sa reheb li inka usep shnaleb hunes tikti likwang hunes balak likwang sa li moy uwa in likiri li qawahuang kishkeretal nakpoyanam kholaat kholain poyanam ahmako abanan kolbileb sashkaba li rusila li qaqwa Dios sashkaba li karner li kikam kchirisheb. Utsashkaba naqhane mahkwi sheshtial shqesh daqinkil uchpabankil li qaqwa Jesus. Li qwaxwan kirileb li poyanama in chiru li shloqlaq qoxariba li qaqwa Dios. Mokichal shkhune septa ke ruan chikulakaran. Qahultikaq naqsashkaba li qaqwa Jesus li karner te ruan chikulakaran. Ke kuyek li shmakeb Ahultikaq naqchiru li shamana inish qatsolaq kwi naq akhil ru naqta kuyek li qamak utmahun kwachik tahultikaq li capítulo 14 relihu Apocalipsis naqataw li shnimal ru oqok reheb li qakutanki la naqkwan li shtenamit li qagwa Dios chikaw shtiabeb li shkush yokeb shkotzpal li chabil esilalain jonashche li versículo 7 utlihu Salmo 5:11 nashche che sahok sa chol eblinike muenga kwikin chikwan qshnimal sail cholech chihunelik laat nakat kupung reheb ut ajonike sahok sa chol linike rahoka kwe atin Dios yalak koshlat koskwizin kwan kap chiruli Dios ut chiruli qagwa Dios ma hun reheb la yom habanuhom muqmu
Kuanke paranchis junilep. Ahel runak ebli makaan. Mahun kuachik te holtikak. Utkahku isash kabalekagwa Jesus. No koruan chistaubal lika kolbalaan. Wadyo siya kwenak sinagoch benichiru lihung kamukain sa likak angelain ning ela wokbal hunelik renak tinagoch beni sa honjik likak angel.